داعشی هەوڵ دایە گۆ عێریشی ئەمریکا بکە. ناوی من نیکلس لیه. لی د ناو دولت اسلامی دا ابو یوسفه. از جه ترینیدادم. ابو یوسف چەکدارێکی داعشی 39 ساڵیە هەموڵاتیە ترینیدادەیە یا ئەمریکا باشوور. ابو یوسف بەرسڤا پرسا گۆ گەلۆ هەولەدانên داعشی هەبوون دەرباسی ئەمریکا ببە. دریا گۆ پەنابەرên ji Meksiko دەرباسی ئەمریکا دربن. ابو یوسف گوت ئەری. I know him as Abu Ahmed. از وی به ناو ابو احمد ناز دکم. من او د ناو دولت اسلامی دا ناز کر. او جولات منه او جارو بار ام به هفراد پیوین. وی جمن را گوت کو کسک جوی پرسی اگر او دخوازه برای مکزیک در باسی امریکا ببه دا کو عملیات جهادی برای ببه. وی جوان را گوت کو او د جیوه کی بو او باوریاوی به ندهاد. د انجام وی کی دا داعش او خسته زندان دا. بدرکتنا حزارا چەکدارên داعشی ji باغوزê doseyên daişiyên veşartî jî tê naskirin. Dilêgerîna dor vê mijarê de hata naskirin got Ebu Ahmed got welatiyê Trinidad got jê hatiye xwestin got derbasî Tirkiye bibe ji wir bi balafirê bighêje Brazîlê û xwe bighîne Meksîko û di nava koçberan re derbasî Amerîka bibe. Ew Ebu Ahmed beriya niha di hevpeyvînekê de bi International Center for Study of Violent Extremism navî wî yê rast jî tê eşkere kirin. Navî wî Henrique El Kennedy ye. Got hemwelatiyê Kanadayê û Trinidadê ye. Li gorî hevpeyvînê got Ebu Henrique El Kennedy plana Daişê red kir. Ji ber wê jî ji aliyê emniyan ve yên Daişê an got istixbaratê Daişê hate girtin. And as a result of this, he was... د انجام آویه که دا او هاد گرتن داعش دگو رنگ او سیخوری دیگه با امریکا ام جرقا چون میادین او گلک کسه که شرمین بو هر تم د ترسیا کو روژه که چکدارین داعش وی بگرن دوان روژا دا مچیروک دی بهیستن کو چوا داعش وان کسان سر جد که کو همون ایدئولوژیا وان نینه هەولەدانên Daişê bi karanîna çekdarên xwe yên biyanî bi taybetî yên got ji Amerîka başûrin bi mebesta pêkanîna êrîşan di Amerîka de tê piştrastkirin. Ev derjî Kampa Holê ye. Nêzîkî 13,000 malbatên Daişî yên biyanî hatine bicihkirin. Di gera nava kampê de ya metirsîdar de. Ev malbateke Trinidad de. Dibêjin ew dixwazin vegerin welatê xwe. از جه ترینیداد و توباگو ما و نها از لسوری ما بشتی از جه دولة هاتم سپاس بو خوده من نها سبا روژا که هی سبا روژا من چیه از نزانم لپرانیا ولاتان تانها vegerandina çekdarên Daişê û malbatê wan napejirînin ji ber metirsiyên ewlekarî. Hat naskirin got malbat û çekdarên Daişî yên got ji Amerîka başûrin di riya Brazîl re bi balafirê gihîştine Tirkiyeyê. Ev yek jî ji ber got fîza di navbera Tirkiye û Brazîl de hatiye rakirin. Hewledanên Daişê derbasbûna Amerîka ew jî bi heman rêkê ye. Lê nehate piştrastkirin got hewledanên Daişê çûne serî yan na. An ku gelo çekdarên Daişê gihîştine Meksîko an derbasî Amerîka bûne yan na. Zana Umer Dengê Amerîka Kampa Holê.